Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar lil San Ġosafat Isqof u Martri. Ġosafat li kien mill-Ukrajina twilet fl-1580 u miet fl-1623 ta' 43 sena. Beda bħala Ortodoss, aktar tard ikkonverta u sar Kattoliku u ħadem ħafna biex fi żmienu b'modi differenti minn dawk tal-lum isseħħ l-għaqda fost l-insara. Miet martri meta l-edowa tiegħu għamlu minn kollox biex jeqirduh u xerred demmu b'imħabba kbira għal Kristu u għall-għaqda fost l-insara. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu anqal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih lejt lil San Ġosafat biex taħajtu għal merħla tiegħek. U bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spirtu ħalli ma nsibuhiex bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna l ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Isimgħu mela slaten u ifhmu. Talmu intom li taħkmu satru fl-art. Għatu widen mexxejja tal-kotra li tiftaħru blat tal-ġnus tagħkom. U il-mulej li tagħkom is-seta mingħand l-għoli il-qawwa tagħkom. U jarbel l-emejjel tagħkom u jifli bir-reqqa il-femijiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu, ma qlajtux il-ħaq sewwa u ma żammejtux mal-liġi, anqas ma mxejtu skont ir-rieda t'Alla. Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġi jżurkom għax bl-aħrax jiġġudika il-minu fil-għoli. Iż-żgħir isib modrija u ħniena,
imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Għax sit kulħadd ma jħares lejn l-uċuħ, lanqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu, u xorta waħda jieħu ħsiebhom il-koll, imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan il-kliem biex titgħallmu l-erf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu il-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin u minn talimhom ikollhom lilhom jaqbżu għalih. Ħajkollkom mela xewqa l-kliemi, ix-xenqu għalihom u titgħallmuhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. O Alla għamel ħaq mill-art flimkien. O Alla għamel ħaq mill-art. Għamlu l-ħaq mal-miskin u l-tim, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewwa. Eħilsu id-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżina salvawhom flimkien. O Alla għamel ħaq mill-art. Jienet li Alla intom u li tloli il-kol kemm intom, imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-gbarat tiegħu. Flimkien, o Alla għamel ħaq mill-art. Iż-żuħħar lill-Alla f'kollox, dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Ġara li huwa u sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilea. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom qalulu, Ġesu Mgħallem, ikollok ħnina minna. Kif rom qalilhom morru uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif raw ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal, mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla li f'dan il-barrani? Imbagħad qallu, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ipprova immaġina din is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni li kienu fiha dawn l-irġiel morda bil-lebra. Marda kifra ħafna l-lebra jew il-ġdiem. Li mhux biss kienet ta' tbatija fiżika għalihom, għax kienu jaraw ġisimhom jiġi fix-xejn, biċċa, imma wkoll kien ta' tbatija għalihom għax dawn kellhom joqogħdu il-bogħod mis-soċjetà, il-bogħod mir-raħal, il-bogħod mill-familja tagħhom. Naturalment kellhom jieqfu mix-xogħol tagħhom. Kienu nies emarġinati. Poco dawn dal-grupp ta' 10 irġiel morda bil-lebra żgur kienu semgħu b'Ġesu. Għaliex kif jgħidilna l-Evanġelista, kif Ġesu kien dieħel f'raħal, dawn waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom qalulu, Ġesu Mgħallem ikollok ħniena minna. U Ġesu x'qalilhom? Ġesu qallhom morru għand il-qassisin u uru rwieħkom, għaliex għax kellu jkun skont il-liġi l-udija il-qassis li jiċċertifika li inti issa ħieles mill-marda, li inti safi.
Imma daw huma u sejrin fiqu mill-marda tagħhom. Imma kif smajna f'din is-silta tant qawwija kien wieħed biss li kif ra ruħu mfejja, min jaf kif induna, forsi nduna minn idejh, l-ewwel ħaġa li nduna li idejh issa kienu safja. Ma kinux iktar bil-ġdiem, dan reġa' lura għand Ġesu jgħajjat u jfaħħar lil Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Innutaw ftit il-gratitudni, kemm importanti l-gratitudni li tgħid grazzi. U l-Evanġelista jgħidilna issa dan kien Sammaritan. Ma ninsewx li s-Sammaritani u l-Lut kienu miġġildin bejniethom. Imma Ġesu anki fil-paraboli tiegħu, bħal parabola tas-Samaritan il-ħanin pereżempju, ifaħħar lil dak ir-raġel li wara ħniena. U hawnhekk ukoll għandna Sammaritan, mhux ludi li mar jgħid grazzi lil Ġesu. Mela anki Sammaritan, anki dak li inti ma tistennijiex minnu biex ngħiduha hekk, kien kapaċi jmur għand Ġesu biex jgħidlu grazzi. Kemm hemm okkażjonijiet fil-ħajja tagħna meta aħna għandna nuru gratitudni, ngħidu grazzi. Downet grazzi lil Alla ta' tant doni li tak. Imma wkoll fil-familja stess, ibda mill-familja stess minn dawk l-aktar qrib tiegħek li tgħid grazzi anke tal-iktar affarijiet żgħar, l-iktar affarijiet sempliċi, l-iktar affarijiet ta' kuljum li toħodhom for granted. Grazzi, grazzi ma, grazzi hija, grazzi lil uliedek, grazzi lil xi ħadd minn ħutek, grazzi wkoll lil dawk li taħdem magħhom. Inti grat jew grata lejhom. Kemm turi thank you, tgħid grazzi, kemm hija sinifikattiva. Grazzi anke lil nies li anke li ma tafhomx. Forsi tkun għaddej mit-triq u xi ħadd jgħinek f'xi ħaġa. Jurik it-triq kif għandek tmur f'post, tgħidlu grazzi. Jew xi ħadd li forsi inti qed fuq iż-żebra crossing ħataqsam u inti waqfulek u inti tagħmel sinjal bidejk, turi gratitudni. Xi ħadd forsi li iltqajt miegħu f'tal-linja u nkella fis-supermarket u tgħidlu grazzi. Inti u s-suq turi b'sinjal li inti grat lejn xi ħadd li ċedilek. Kemm importanti l-gratitudni fil-ħajja tagħna. Għax wara kollox il-gratitudni hija mużika għall-qalb kif ukoll hija balzmu għar-ruħ. Inti tgħid grazzi lil Alla, inti tgħid grazzi lil proxmu tiegħek. Mulej Missier Qaddis nitolbuk tilqa' t-talbiet tagħna llum bl-interċessjoni qawwija ta' San Ġosafat. Mulej Missier Qaddis nitolbuk għall-morda kollha, dawk li qegħdin ibatu, dawk li huma emarġinati, dawk morda bil-marda tal-lebra, biex inti tgħinhom b'kull mod u tlaqqahom ma' nies ġenerużi li jkunu ta' sostenn għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-għaqda fost l-insara. Għamel mulej li daw kollha li jemmnu fik ikunu qalb waħda u ruħ waħda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja. Għamel mulej li kull fejn hemm il-gwerra. Niftakru wkoll fl-Ukrajina l-pajjiż minn fejn kien San Ġosafat biex int mulej tmiss il-qlub tal-mexxejja biex jarfu li triq il-qudiem hija dik tal-paċi, tal-ftehim u l-armonija u mhux dik tal-vjolenza, tal-mewt u tal-qerda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru f'dan ix-xahar għażiż ta' Novembru fl-eżiż mejtin tagħna. Għammel li huma jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna imlina bi spiritu qawwi ta' gratitudni u għamel li aħna
mhux biss nkunu grati lejk, imma nkoll nkunu grati lejn xulxin. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla taħnina bla tarf, sawwa bil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll Nerfgħu qlubna għal fuq. nerfawhom lejn il-mulej Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għal San Ġosafat ħall-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tugh il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ il-minu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġosafat u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba komuni għall-insara kollha, it-talba tal-aħwa u lit l-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidilin il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu qal jienu r-raj it-tajjeb u għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ġesu jien għandi bżonnok. Nitolbu. Atina mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-sliem biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif u ieħor. Miegħu qed jinbieħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر اسنا مدني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو السو ديم ويبقى ديم تا ديم أمن. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا دخلنيش في التجريب ازدهر اسنا مدني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين السو في السيات الموتان أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو السو ديم ويبقى ديم تا ديم أمن. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر لسنا مدني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو بالساو ديم يبقى ديم تا ديم أمن. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnatu u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر لسنا مدني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملت لوبالينا متنبين الساو في السيا الموتان أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu كيف Santu. كم البدو بالساو ديم ويبقى ديم تا ديم أمن. Nitolbu għall-irbieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem داول ديم يدليلهم. jistrieħu huma fil-paċi. أمن. Mulej ħnina. مولاي حنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. مولاي حنينا. Kristu smana. كريستو اسمانا. Kristu il-qattal btana. كريستو القتال بتاعنا. Missier eternalla. حنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. حنا لينا. Spiritu qaddis Alla. حنا لينا. Trinità qaddis Alla wieħed. حنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Om Alla. اطلب علينا. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. اطلب علينا. Om ta' Kristu. اطلب علينا. Om il-Knisja. اطلب Om علينا. tal-ħnina. اطلب Om علينا. tal-grazzja talla. اطلب علينا. Om muxebba. اطلب علينا. Om it-tama. اطلب علينا. Om li zjed safja. اطلب علينا. Om li zjed nadifa. اطلب علينا. Om bla teba. اطلب علينا. Om tistħoq l-imħabba. اطلب علينا. Om tal-aġi. اطلب علينا. Om tal-pareri tajjeb. اطلب علينا. Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Om ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollok aqal. اطلب علينا. Xebba tistħoq kull qima. اطلب علينا. Xebba tistħoq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok nina. اطلب علينا. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا.
Mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruftalla tnekid nubiet tad-dinja, aħfrilla nitolbuk mulej, ħaruftalla tnekid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla tnekid nubiet tad-dinja, ħen għalina, tlopalina qaddisom malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. talba. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Giosafat, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu.